Teto pada sesisian ngawan biar mat supi ni por lembaga ni ga YouTube channel bijonga aswa pengin sayo banjir no ekonomi kemat sa kayeng gobar nte potensi cancel belum kino yada kino sa nak mata ka imbiap kejongi kumki pat benriu nyutrep iba oi jangan snow akan dipor bang pengen mau pi ya kawai ka cingkren jong MLA juga mati ya kawai ka kentir ke bawang ke pelason pelat ka mensiam ke jonga kalong bawang iba preston tensong bila deno igi arfo arteli ki jaka sepo berdar ya dia balaga juga por wong ko ba preston tensong balai hidino ki jaka jogi te mentap da wong ko ba preston tensong hidei unong ilam berta jogi kum uniu jai brio mo tau unong ilam si pang kren kli si pang kren tedong ten marita kadao perlu beiet ngaso balong kini kepor tep yo giar dien tep yo giar back dien ba pinsiem ya kata gajing sisa ya ka ke bau ba Charles mangang ula kren gani gajing sisa ten yang junga hinga ngasmo ba ngamla pan sedia su nong yalam ba komuni ya kaba open long business penban ya ini kumki beriu agi sisa gede ban business duit tu ki jai tiar ki jai mar ki ba ki wei da ki ya business karba ki nong mi khmat naka ri ba i ki jungi kham tam na mau hati jungi open long business man penban leyangi ki beriu naga kongres ke NPP te perkat hi muti ko ki pai ba atau ngidang sodai mo ban ya kersan ya bakumuni unong yalam na gedeng sunga ngam so bang su pi ngam wa su ngan kersan ya bakumuni unong yalam uba ulong thik kum tu ukso ki set ong kirusta prihi ubam hi tang so wala ta ko Henry beriu tu untuk hamlet kita. Te kat mung isolat lain ban yo yung yalam bakumuni. Te akan dikepor na don ru iwe jing ruai lengkot sepang jong ni MLA. Kumlo la yang apa pi. Te mentangan ruai ni jing ruai. MLA Charles Marngar ya upai bukan bitar naga kongres KNPP ula ditak yang ayapi ban penjai jai ya upai ba dagi skim penroy hanangan wanra pada mentagi lanang lasta ya Charles kinsa pentang ya Charles kinsa pentang